салом тамошобинони арҷманди барномаҳои радиои озодӣ. Дар остонаи интихоботи маҷлиси намояндагони Тоҷикистон мо як мунозира ё дебати интихоботӣ бо иштироки раҳбарону фаъолони ҳизбҳои сиёсии Тоҷикистон барпо мекунем. омодагии ҳизбҳо ба интихобот чӣ гуна аст ва аслан муддаиёни курсии вакилӣ ба парлумон бо чӣ барнома мераванд? дар ҳамаи ин бора суҳбат мекунем. ин суҳбатро аз Прага ман Хиромон Бақозода ва аз Душанбе ҳамкоронам Зарангези Наврӯзшоҳ ва Мулло Раҷаб Юсуфӣ гардонандагӣ мекунанд. Зарангез, лутфан меҳмонҳоро муаррифӣ кунед. хуш омадед меҳмонони азиз. ва Саидҷафар Усмонзода, раиси ҳизби демократии Тоҷикистон, Рустам Қудратов, раиси ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ, Зарагул Мирасанова, муовини раиси ҳизби коммунист, Абдуҳалим Ғафоров, раҳбари ҳизби социалистии Тоҷикистон, Мирзо Анвар Ахмедов, муовини раҳбари ҳизби аграрӣ, Раҳматулло Зоиров, раиси ҳизби социал-демократ, Бахтовар Сафарзода, раиси фраксияи ҳизби халқии демократӣ дар маҷлиси намояндагон. бори дигар хуш омадед. саволҳои мо бар асоси пурсишҳои хонандагони вебсайти радиои озодӣ таҳия шуданд ва пурсиши аввали ман ба ҳамаи шумо меҳмонони гиромӣ ин аст: лутфан намояндаи ҳар ҳизби сиёсӣ як далели муҳими инро ки ҳизби шумо ба интихобот ба хотири чӣ меравад, яъне чиро тағйир додан мехоҳадро бигӯед. барномаи сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоии ҳизби социалистӣ ҳадафҳояш аз он иборат ки ворид шудан ба маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурӣ пеш аз ҳама беҳтар кардани дараҷаи иҷтимоии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла дар барнома роҳҳои беҳтар кардани кӯмакҳои иҷтимоӣ ва баробари ин беҳтар кардани нафақаи мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон ва баробари ин беҳтар кардани ҳаёти осудаҳони мардуми шарафманди ҷумҳурии Тоҷикистон, иштирокчиёни ҷанги бузурги ватанӣ, маъюбони гурӯҳи якуму дуюму сеюм, иштирокчиёни Чернобил, башардӯстони Афғонистон инъикоси худро ёфтааст. ҳадафҳои онро мо чӣ гуна дар амал татбиқ мекунем? Ин пеш аз ҳама мо дарк ва эҳсос карданамон лозим аст ки дар кадом пои ё минтақаи ҷумҳурии Тоҷикистон мақом ва мароми ҳизби социалистӣ бештар аст ва хубтар аст ки то ки дар ҳамон ҷо барномаи худро бештар муҳимтар ташвиқу тарғиб намуда мақсадҳои дар дасти худ гузоштаро пурра ва ҳаматарафа дар амал татбиқ намоем. мақсади асосии ҳизби коммунисти Тоҷикистон ин беш аз ҳама ин баланд бардоштани иҷтимоиёти яъне халқ беш аз он ва таҳти шиори адолати иҷтимоист. ин яъне ҳадафи асосии мо ҳаст. боварӣ комил дорем ки он барномае ки мо таҳризӣ кардӣ ба халқ пешниҳод мекунем шояд мақбулашон бошад ва аз барнома бармеояд ки дар он принсипҳои асосии социализм, баробарӣ, бародарӣ ва сулҳуҷӯёнаи халқи яъне Тоҷикистон дар он ҷо инъикос ёфта аст. ба ҳамаи шумо, ба ҳамаи мардуми шарифи кишвар маълум аст ки ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тӯли 25 соли фаъолияташ барномаи асосии давлатсозии ҷумҳурии Тоҷикистонро таҳризӣ кардааст ва мардуми шарифи кишвар ҷумҳурии азизамонро аз ҷанги шаҳрвандӣ баровард. имрӯз дар пеши ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мақсаду маромҳои нав, яъне баровардани ҷумҳурии Тоҷикистон ба марҳилаи нави рушд аст. барои ҳамин ҳизби халқии демократии Тоҷикистон тавассути барномаи пеш аз интихоботии худ ки барои давраҳои солиҳои 2020-2025 аст, дар тамоми самтҳои сиёсати дохиливу хориҷии кишвар мақсадҳои мушаххас дорад ва он барномаҳоеро ки тӯли фаъолият ва тӯли давлатсозӣ дар ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар парлумони кишвар, дар дигар мақомотҳои ҳокимияти давлатӣ дар кишвар амалӣ кард ва ба давраи ниҳоят, ба давраи нав баровардан мехоҳад, онро муаррифӣ кардааст ва нақшаҳои муайян барои давлатсозӣ, барои рушди минбаъдаи давлату миллатамон дорем. барномаи ҳизби демократии Тоҷикистон асосан паҳлӯи иқтисодиётро дар назар мегирад, чунки бо дошти имкони имрӯза, яъне ба кор даромадани роғун, мо мехоҳем барномаи мушаххаси иқтисодиро пешниҳод кунем ки ин барнома ва дар асоси ин барнома тамоми паҳлӯҳои зиндагии мардум, иҷтимоиёт, дигар яъне ранги дигарро мегирад. яъне дар ин замина мо барномае дорем ки
дар асоси шакл гирифтани дигари иқтисодиёти ҷумҳурии Тоҷикистон зер сохторҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баъзе масалан сохторҳои блоки иқтисодӣ шакли идораи онҳо дар як замина тағйиртар меёбад то ин ки имкони рушд ва имкони бештари ёфтани даромад қисми даромади буҷа ва дар ҳамин замина беҳтар кардани никоҳаволии мардум ва рушди иқтисодиёт дар ҳама соҳаҳо. ҳизби социал-демократии Тоҷикистон дар асоси се муҳимтарин тибқи ҷабҳаҳо амал мекунад. исбот мекунад ки ҳизби социал-демократии Тоҷикистон ҳизби ормонҳои мардуми Тоҷикистон, дуюм ҳизби социал-демократии Тоҷикистон воситаи таъмини қонуният дар Тоҷикистон ва сеюм ҳизб ин воситаи таъмини адолати иҷтимоӣ дар Тоҷикистон. Ана ҳамин се ҷумла аз ҷиҳати се тараф мо дар ба ин интихобот ворид шудем ва дар асоси ин платформаи пешизинтихоботи ҳизби социал-демократии Тоҷикистонро таҳия ва мардум пешниҳод. ҳадафи ҳизби ислоҳоти иқтисодӣ таҷдиди иқтисодиёти миллӣ баҳри таъмини зиндагии шоиста мебошад ва ҳуҷҷати асосие ки аллакай амалӣ шуда истода стратегия миллии рушд содаварасӣ мо нигоҳи худро дорем. нигоҳ накарда ба он ки иқтисодиёти мо ҳар сола 7% рушд карда истодааст, дар оянда ин нишонида бояд то 10% расонида шавад. аз рӯи стратегия мо мақсад дорем ки усулҳои худро пешниҳод кунем ки усули аз ҷиҳати яъне усулҳои мо анамо ҳадафҳои зиёда аз 230 индикаторҳое ки маҳакое ки дар ҳам стратегия миллии рушд аст дар асоси илм онҳоро амалӣ кунем ва дар худи иқтисодиёти миллӣ институтҳое ки рушди худи иқтисодиётро таъмин карда метавонанд зиёда аз 30 институт аст. соҳибкори хурд, миёна, соҳиби банкдорӣ, молия, дигар онҳо таҷдид мехоҳанд. соҳаи банк ҳатто мо таъмин кунем дар бисёр соҳаи иқтисодиёт ҳазинаҳои зиёд дорем ва мо мехоҳем ки бо қабули ҳамон қонунҳое ки дар оянда анами рушди инсонӣ ҳама институтро ташкил карда метавонанд, таъмин карда метавонанд, ҳамаро дар амал ҷорӣ кунем. барномаи пеш аз интихоботи ҳизби радиои Тоҷикистон аз таҳлили вазъи воқеии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангии кишвари мо дар 5 соли охир асос ёфта истода мо бевосита дар ҷараёни омода намудани барномаи пеши интихоботӣ ҳамаи он мушкилотҳое ки ҳастанд дар соҳаи иқтисодиёту иҷтимоият ҳастанд онро дар барнома бенобар гирифтем, лекин бештар аз сабаби он ки баъзе ҷумои соҳаи кишоварзӣ аст, мардуми деҳот аст, имрӯз дар деҳот зиёда аз 73% аҳолӣ зиндагӣ мекунанд, мо бештар мардуми кишоварзӣ тақдим мекунем ва дар барномаи худам бевосита масъалаҳое ки дар ҳалли мушкилоти соҳаи кишоварзӣ ки имрӯз баъзи пешравӣ дорем, лекин бисёр мушкилотҳо дар соҳаи кишоварзӣ пеш аз ҳамаи масъалаи аз озод намудани кишоварзон, масъалаи баробар доштани нафақаи кишоварзон ва дигар масъалаҳое ки бевосита барои соҳаи кишоварзӣ ҳалли онҳо лозим аст, ҳамин дар барнома мо ҷойгир кардем ва кӯшиш мекунем ки агар дар сурати ҳастар ки интихобкунандагон интихоб гардидан барои ҳамин амалӣ кардан дар ҷараёни таҳдиди қонунгузориҳо ҳамин масъалаҳоро баррасӣ карда истода то дараҷаи мушкилоти соҳаи кишоварзиро осон кардан мо ба ҳамин кӯшиш хабар додем. ташаккури зиёд. суҳбатро ман идома медиҳам. назари ман ҳамин аст ки аксари ҳизбҳо аз 7 ҳизби сиёсие ки ҳоло мавқеашонро баён карданд, 6 ҳизб дар фикри беҳбуди вазъи иқтисодии Тоҷикистон аст, пешрафтҳои соҳаи кишоварзӣ, рушди иқтисодиёт ва вазъи иҷтимоӣ. худо кунад ки ин барномаҳои шумо, ормонҳои шумо амалӣ шавад. вале саволе ки мо ки дар бораи интихобот ҳастем, дар остонаи интихобот ҳастем, саволи гундае ки бисёр хонандагони сайти радиои озодӣ ба мо фиристоданд ин аст: худи шумо ба шаффофу одилона ва мутобиқ ба қонун баргузор шудани интихобот эътимод доред? ман боварӣ дорам, барои он ки худи иштироки ҳафт ҳизби сиёсӣ дар интихоботи худ аз аллакай дар бораи шаффофият гап меравад ва ман боварӣ кор дорам мардуми шарифи Тоҷикистон худ интихоб мекунад ки кадом ҳизб имрӯз арзандатар аст ки бевосита он армонҳое ки мардуми Тоҷикистон доранд онро намояндагӣ кунад ва дар ҳаққи онҳо ҳиссабизор бошад. баргузор шудани интихобот бо иштироки ҳизбҳои сиёсӣ ин низоми демократия аст. давлат инра, ҳукумат инра барпо кард, эҷод кард, таъмин кард. акнун аз ҳама ҳизбҳои сиёсӣ ва барномаи онҳо
و معرفی کردن این برنامه در مردم و موقع داشته آنها در طول چند سال آخر مردم انتخاب میکنند. ما باور داریم که در حال برگزار شدن انتخابات البته به شفافیت اون باور داریم. ولی ما خرامات آزاد هستیم و ممکن است که همه حزب‌های سیاسی بخصوص من از نام حزب کمونیست تاجیکستان حرف میزنم، چرا که تمام شرایط فراهم آوردگی ما به اشتراک میکنیم و بعد از آن خلق انتخاب میکنن. محترم ظریف شما چی میگید؟ چون در صحبت قبلتون گفتید که باور نداره. البته در جریان انتخابات چیزهای مثبت هم است، لیکن کمبودی‌ها زیاد است. من مثال اطمینان کامل دارم که و باور دارم که این انتخابات آزاد و دموکراتیک برگزار نمی‌گردد. چی دلیل؟ برای چی؟ مسئله اول، همه نشستگی حزب‌های سیاسی همه گونه کمیسیون انتخاباتی محروم هستند. یگان حزب با یگان حوزه انتخاباتی یا که با یگان کمیسی انتخاباتی یک تا اعضاش پیشنهاد کرده نمی‌تواند. همش از مرکز تشکیل می شود و آنجا امکانیت دارد که فقط ماموریت یا که حکومت جمهوری تاجیکستان یا که گرفتیم حزب خلق دموکراتی امکانیت وارد کردن اعضاش دارد. دویم مسئله 15 سال می شد که حکومت جمهوری تاجیکستان وعده بازی میکند که ریستری انتخاب کنندگان را ترتیب میدهند. تا امروز این ریستر فهرست عمومی انتخاب کننده ها منظورت؟ نه عمومی انتخاب کنندگان. یعنی در این اساس ما حاضر با انتخاب کنندگان کار کردن نمیتونیم. و سوم مسئله در اون میباشد که در مقیاس جمهوری همه مثال مقامات محله و محلی و خود اداره کنی همه‌شان اینها تعیین شده هستند و به واسطه هم از جهت ماموری از جهت حزبی در تابعیت یک آدم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان هستند. برای همین من میگویم که این انتخابات همین گونه برگزار میگردد که چگونه پرزیدنت کشور آن را توصیه میدهد و آن سپارش میدهد. جناب رحمت الله ظریف ببخشید در سوال به همین نظر شما، پس چرا حزب شما تصمیم میگیرد که در این انتخاباتی که به گفته شما باور دارید ناشفاف و ناعادلانه میگذرد اشتراک میکنید؟ برای آن که اگر انتخابات را تحریم کردن که این یگان چیز نتیجه نمیده. وقتی که قانون کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان امکانیت میدهد که در جریان انتخابات ما خود را حزب را ایده و غایه های حزب را ما تشویقات کرده میتوانیم و اراده سیاسی مردم رو تشکیل کرده میتوانیم، باید این امکانیت را استفاده کردن در کار است و این برای پیشروی جامعه البته مساعدت میکنه. اگر ما همه وکیلان در انجمن حزب خلق دموکراتی شرکت ورزیده بودیم، در همه جا در برآمد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نسبت همون اعضایان حزب خلق دموکراتی معلومات دادند که باید این انتخابات برای همه حزب‌های سیاسی که در جمهوری تاجیکستان موجود هستند برابر و شفاف و همه طرفه گزارده شد. شما میگید که شفاف نمیگذرد. برای چی شفاف نمیگذرد؟ امروز وقتی که ما در انتخابات اشتراک کردیم، برابر در انتخابات اشتراک کردن درک و احساس میکنیم که کمیسیون‌های مرکزی انتخاباتی که امروز حوزه ها و چسکه ها همه طرفه به همه حزب‌های سیاسی که امروز در انتخابات اشتراک میکنن یک خیل امکانیت به وجود آوردن. و برای همین هم دیگر مسئله از آن عبارت است که در کدام اوچستگاه حوزه‌های انتخاباتی که ما به واسطه در آن شرکت ورزیدیم، کمبودی‌هایی که مثلا در وقتی حجت نگاری به وجود آمده بود پورا به همه طرفه نشان داده شده است. البته تجربه با کشورهایی که امروز در جهان هستند و آنها خصوصیت‌های مهمترین دموکراسی را دارند و ما که امروز در طول 28 سال استقلالیت خود که
عملی کردن قانون‌های مهمترین جمهوری تاجیکستان را برای بهتر کردن حیات اجتماعی سیاسی جمهوری تاجیکستان رامانده کردیم و من باوری دارم که انتخابات در پیش استاده با طور شفاف می‌گذرد. برای چی؟ یکی از مهمترین شفاف گذاشتن انتخابات در پیش استاده یعنی در انتخابات تا چه اندازه اشتراک کردن مردم جمهوری تاجیکستان میباشد. اگر مردم جمهوری تاجیکستان پوره و مکمل در انتخابات اشتراک کنند، من باوری دارم که یگان مسئله تغییر دادن بولتن ها با وجود آمدنش ممکن نیست. انتخابات در پیش ایستاده پورا با طلبات‌های بین‌المللی شفاف دموکراتی آزاد خواهد گذشت. من همچون نماینده حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان با پورگی گفتم میتوانم که برای این بعضی قانونگذاری کفالت‌های حقوقی دولتی اراده سیاسی وجود دارد، آن را عملی خواهیم گرداند. و گذشته از این در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که ماه دکبر سال 2019 برگزار گردیده بود، ماهیتاً پیام به تمام مردم کشور است. هم پرزیدنت همچون کفیل رعایت کنستیتوسیا و قانون‌ها کفالت دادند که انتخاباتی در پیش ایستاده هم پارلمانی و هم پرزیدنتی با رعایت تمام طلبات‌های دموکراتی آزاد شفاف برگزار می‌گردد و یگان شخصی منصبدار دولتی، مقامات دولتی و دیگر نفران باید دخالت نکنند. با چند مسئله که محترم زویرов پیشنهاد کردند، با قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی در حقیقت طلبات به حزبی و به غرض بودن از کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی سر کرده تا حوزوی و تا اوچاسکوی در کمیسیون ها هست. این به خاطر چی است؟ ما 5 سال شد وکیل مجلس نمایندگان هستیم و گذشته از این در فضای سیاسی کشور چند سال است فعالیت داریم. همه کسا دیگر رو میدونیم. یکی از طلبات اساسی سازمان امنیت و همکاری در اروپا OBSE که همه ساله هر مرحله سیاسی انتخابات ها رو جنبست میکند و توصیه ها میکند. یکی از توصیه ها به جمهوری تاجیکستان به غرض بودن اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات رایپرسی و کمیسیون حوزوی و اوچاسکوی بود و گذشته از این اعضای اوچاسکا، اعضای کمیسیون انتخاباتی برای نتیجه انتخابات دخالت کردن نمیتواند، فقط بولتن رو حساب میکند. اگر کسی تجربه داشته باشد میدوند و از اونی که حزبیان رو با کمیسیون مرکزی انتخابات رایپرسی، کمیسیون حوزوی و کمیسیون اوچاسکوی اعضا شدن نمیموند، از همه بای دادگی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است. چون ما 500,000 اعضا داریم در تمام سراسر کشور، همه حوزه ها، اوچاسکا ها در همه جا نماینده خود را تامین کردن میتوانستیم. متاسفانه بعضی حزب‌ها در ناحیه ها یا تشکیلات ابتدایی خود یا که کمیجرای خود را که نداشتن تامین کرده هم نمیتونستن. برای همین از به حزب بودن، به غرض بودن یا که به بی‌طرف بودن اعضای کمیسیون ها از مرکزی سرکت تا اوچاسکوی تا حوزوی دیگر حزب‌ها اونقدر چیز زیاد بوی ندادن. از و مهمتر از همه که قانونگذاری انتخاباتی کشور با طلبات‌هایی که استانداردهای بین‌المللی میکند با اون مطابق قانون داشته است. اما اگر اجازت باشد جنابی بختاور سفرزاده یک چیز بگویم، همون سازمان امنیت و همکاری اروپا است که در دوام تمام سالهای استقلالیت هیچ یک انتخابات تاجیکستان را مطابق با معیارهای بین‌المللی ندانسته است و هم در انتقادهای همین همکاران شما یعنی هم حزب‌های دیگر شنیدگی هستیم که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی بیشترشان از اعضای سابق حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند. یک مسئله است، من یک چیز دیگر اعلام کنم. به نمایندگان حزب‌های سیاسی گرچند اعضای کمیسیون اوچاسکوی، کمیسیون حوزوی و کمیسیون مرکزی شده نتوانند، در روند انتخابات همچون مشاهد ملی اشتراک میکنند. در روند انتخابات در اوچاسکاها و در حوزه‌ها نماینده هستند. روند انتخابات رو میتوانند مشاهده کنند و قید کرده گذارند. اونی که سازمان امنیت و همکاری در اروپا شاید گفته باشد که انتخابات های در جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده با طلبات های دموکراتی که بین المللی مطابق نیست، این نظر سازمان امنیت و همکاری در اروپا است. بسیار تشکیلات های بین المللی از جمله اتحاد دولت های مستقل و مشاهدان بین المللی که در روندهای انتخابات در جمهوری تاجیکستان اشتراک کردند با استانداردهای بین المللی و طلبات بین المللی، طلبات‌های جامعه دموکراتی آزاد و شفاف مطابق بودن روند انتخابات را تصدیق کردند و ما زینه به زینه با استانداردهای بین المللی چی سازمان ملل متحد، چی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر تشکیلات‌ها مطابق کردن قانونگذاری کشورمون را کوشش کرده ایستادیم و
оне ки аъзои боз мегӯям оне ки аъзои комиссия беғараз бошад беҳизбӣ бошад дар раванди интихобот ғайриҳизбӣ бояд бошад. яке аз талаботҳои созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо буд ки ба қонунгузории кишвар ворид карда шудааст. ман як чизро илова кардани ҳастам кӯтоҳ. қонуни ҳозир амалкунандае ки оиди интихобот аст, қонуни конститутсионӣ, мо дар давлати панҷум иловаҳо тағйиротҳо ворид карда шуданд. барои он ки анами каҷравӣ нашавад, мо намоянда ҳама ҳизбот дар коркарди он иштирок карда будем. устод шумо хуб медонед, бахтовар дуруст қайд кардан, ҳизби ҳоким шумораи зиёда аз 500 000 имконият доштанд ки дар тамоми ҳавзаҳо, участкаҳо, комиссияҳо намояндагии худро ҳамчун аъзои комиссияҳо дар онҷо ворид кунанд, шомил кунанд. лекин ҳизбое ки нисбатан хурдан, мо он қадар дастрасӣ ба пурра таъмин кардани намояндагӣ мо дар тамоми ҳавзаҳо, участкаҳо надоштем. ана ҳозир ҳолат барои ҳама баробар шуд. аъзои комиссияҳо беҳизб ҳастанд, онҳо бетараф ҳастанд. бо ҳамин шаффофият, ба фикри ман бо ҳамин мо шаффофията дар вақти қабули тағйири илова таъмин карда тонистем. як калимаи беғаразӣ вақте ки ғайриҳизбият эълон мекунанд, ба беғаразӣ таъмин мешавад? не, таъмин намешавад. барои чӣ? беғаразӣ ин тавозуни ёки баланси баробарии манфиатҳо аст. вайҳо баланс ёфта бошанд, беғаразӣ ба миён меояд. дар дигар вақтҳо ин беғаразӣ нест. вақте ки чӣ гуна беғаразӣ дар комиссияҳои интихоботӣ мешавад ки вақте ҳама комиссияҳои интихоботиро аъзоёни ҳукумату ҳозир ки гирем комиссияи марказии интихобот барои пурси аз рӯи мақомаш, аз рӯи қонун, ин мақоми давлатӣ аст. вақте ки давлат ҳукумат ташкил мекунад ва ба ин комиссияҳо ворид мекунад яктарафа танҳо он одамое ки ба ҳукумат бевосита майл дорад, ин чӣ гуна беғаразӣ? мо метавонистем агар ин хел бошад биёед ба ҳизбҳои сиёсӣ имконият диҳем ки одамҳои ғайриҳизбиро пешниҳод кунанд. барои чӣ ин не? ана инаш беғаризитар мешуд. як мисол ман мебиёрам амрикоро. дар амрико комиссияи марказии интихобот то поёнашад 50% ҳизби демократ пешниҳод мекунад, 50% ҳизби республикавӣ. ягон давлат, ягон ҳукумат ба комиссияи интихоботӣ дахолат карданаш лозим нест. ана вай беғаразӣ мешавад. азбаски танҳо аз ҳизбҳои сиёсӣ ташкил карда шудааст. як чиз дигар илова кунам. имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамин имконеро доданд ки мардум бедортар шудааст. ин интихобот 2015 нест. мардум тамоман фикру ақидаи дигар дорад, мавқеи дигар дорад ва бисёр фаъол аст. мардум ҳатто агар газетам ки набошад, бо шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҳама чиз хабардор ҳастанд. масъулияти мардум дар интихобот дигар аст. агар мо аз Африка биёрем аъзои кумитаи комиссияи марказии интихоботам бисозем, лекин нафарои мо тоҷикҳо интихоб мекунанд, шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. дигар ин ки бояд дар назар бигирем, мо дар давраи гузариш ба арзишҳои демократӣ қарор дорем. мардум дар давраи мутобиқшавӣ. мо ҷомеаи демократиро бо дар назар дошти фарҳангу таърихи дигар одатҳомон сохта истодаем. мо тамоми арзишҳои демократии ғарб ё амрико дигарро дар инҷа кӯчонда намешавад. ин мардум бо намози ҷумъа меравад, бо ақидаи исламӣ аст, ё коммунистӣ аст, ё социалистӣ аст, ё ки ним аврупоӣ ё анамин шарқӣ аст. дар анамин бархурд гузарондани интихоботу шаффофияту албатта ҳама зери шубҳа, нобоварӣ ва дигар элементҳои пайдо мешавад. лекин дар ақидаи ман, чун мардум имрӯз бисёр фаъол аст, имрӯз масалан камбудиҳое ки дар интихоботи 2015 буд, бисёр душвор аст ки он камбудиҳо такрор шавад, зеро мардум бисёр фаъол аст. ақидаи ман аст. ташаккури зиёд мегузорем ба суоли дигар ҳам аз хонанда. фикр намекунед ки натиҷаи ин интихобот ҳам мисли интихоботҳои пешина аз ҳоло маълум аст ва дар чунин ҳолат шояд беҳтар буд пули ташкили интихобот барои харҷи бархе аз камбудиҳои дигар дар соҳаҳои масалан маорифу тиб сарф мешуд? вақте ки мегӯянд ки интихобот аллакай натиҷааш маълум аст, ин хатои маҳзи сиёсӣ аст. барои чӣ? барои он ки то интихобот ба вуҷуд наояд, то мардум раъи худро ба ин ё он ҳизб надиҳанд, то натиҷаи ӯ пурра ҷамъбаст нашавад, мо ҳеҷ гоҳ наметавонем ки баҳо дим. ин баҳо додан ғайриқонунӣ аст.
و دیگر از اون بارت است که وقتی که ما در خصوص منتالیته مردم جمهوری تاجیکستان سخن میرانیم، این منتالیته از منتالیته غرب خیلی فرق دارد، کلا فرق دارد. ما با فکر کنیم و اندیشه های ما در اساس ارزش های ملی که جمهوری تاجیکستان دارد آهسته آهسته مرحله بر مرحله رشد و تکامل یافته است. وقتی که دموکراتیا میگوید، وقتی که در خصوص همین شتات‌های متحده امریکا یکی از دولت‌های خیلی متمرکزی که ترقی کرده است و 300 سال قریب وجود دارد، اگر ما دموکراتیا گفته همون جا را تحلیل پورا همون طرف تحلیل کنیم که در آنجا همه دموکراتی جدی پورا به هم طرف مشاهده نمیشد. از این نقطه نظر وقتی که این مسئله ها به وجود می آید، ما باید اندیشه کرده، برابر اندیشه کردن فکر و عقیده خود را رانیم و برابر این وقتی که شخص را تا سود جنایتکار گفته جنایت نبراند، ما هیچگاه او را جنایتکار گفته نمیتونیم. بنابراین تا نتیجه انتخابات را ما در احساس نکنیم درباره و شفاف میگذارد یا که علاقه انتخابات به وجود آمده گفتن، این غیر قانونی است. در تقویت گفت معلم گفتنی هستم که حقیقتا امروز خلق بیدار شده است. چطوری که رفیقانی جان گفتن این انتخابات 2015 نیست، خوز حسوز سر کرده بعضی ها پرسیده ایستادن که خودمون میریم آواز میتیم، یعنی بیدارشوی خلق و آواز دادن بهان این بسیار یک چیز خوب است در جامعه ما. برای همین باوری کامل دارم که یعنی این انتخاب رو به خلق واگذار کنیم که کدام برنامه میگه که مقبول شد همون حزب آواز میتیم. یک چیز رو باید قطع کرد که ما از همین راهکاریت جامعه دولتداری خودمون امکانیت میدیم که همین عمل خود را زیر سوال کنیم. انتخابات پیش واخوری تشکیل میکنن، نشان میدن در وسایل اخبار عامه چاپ میشود که کی رئیسی مجلس نمایندگان میشود. دکتر زاکرزاده الان معلوم است. یا که دیگر کارهای میکنیم، یک دو سه وزیر را و نامزدیش را با کمیسی با حوزه‌های یک مندتی پیشنهاد میکنیم و فرمان پرزیدنت میبراید که با سبب با دیگر کار گذاشتنش حالا انتخابات نشده است، لیکن علاقه فرمان برآمد که با سبب با دیگر آخر همین امکانیت‌های ندادن در کار. همین مسئله باید که ما پیشکی آوازه نکنیم. و غیر از این ما وقتی که درباره دموکراسی سخن میرانیم، من چندین بار تکرار میکنم، در یگان جای دموکراسی یا نو یا کهنه نمیشن. هر یک روند انتخابات یک دموکراسی نو را با وجود میآورد. این تغییرات ما خواهیم نخواهیم با این دموکراسی و قسمی ساختار آن همه وقت وارد بشد و دموکراسی از نو تبدیل می‌یابد با دیگر دموکراسی. برای این مقایسه کردن دموکراسی، من دموکراسی را مقایسه نمی‌کنم در امریکا یا در تاجیکستان. ما اصول‌های آن را استفاده می‌کنیم، لیکن دموکراسی خود را که تنها به ما تعلق دارد این را تشکل بدیم. یک چیز ممکن همین پرس مرکزی پرس ما مجلس نمایندگان بعضی روندهایی که در خود پارلمان است با طورش شاید باید نشان نمیدهند. این ما مسئله گذاری میکنیم. 2015 من یکمین بار وکیل انتخاب شده بودم. آن تحصیلاتی که در ما هست هر یک ما کارت داریم در اونجا. در اونجا شفافیت صفویت تامین میشود. هیچ کس به ما پیشکی اومدن نگفته بود که شما با طرفداری شکران زوریچ آواز دهید. وقتی که پیشنهاد کردن شکران زوریچ، من نسبت استاد حرمت زیاد دارم. من خودم طرفداری کس آواز دادم. و آوازدهی انتخاب رئیس پارلمان پنهانی است. ما وقتی اگر وکیل ما نصیب باشد و اگر مردم با ما آواز دهند بار دوم اگر آمدن ما وکیل شویم، ما فکر خودمون نداریم. من تا که شخص بر آمدن ما میدونیم که به آواز دهیم اونجا افسریت رو بازی میکنند. اگر شخصی که پیشنهاد میشد و ارزنده باشد و پنهانی است. آواز بدیم. سوال چنین بود که آیا نتیجه انتخابات پیشکی معلوم است؟ شما به این باور دارید یا اینکه
маблағгузории интихобот ба дигар соҳа равона карда шавад. хушбахтона дар ҷумҳурии тоҷикистон оид ба ҳар як соҳа маблағгузорӣ алоҳида ҷудо шудааст ва буҷети давлатӣ барои ҳар сол қабул карда мешавад ва дар ҳамин сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқшиносӣ ва ҷамъиятшиносӣ як падида аст нигилизм, яъне нобоварӣ нисбати масалан нигилизми ҳуқуқӣ аст, сиёсӣ аст, ҷамъиятӣ аст, нобовар будан нисбати ба ҳамин равандҳое ки дар ҷомеа баргузор мешавад, нобоварӣ кардан ба як фишангҳо ба падидаҳо. Ҳамин нигилизм одам ҷамъиятро як беҷуръат мекунад. мо бояд хушбин бошем. имрӯз тамоми баъзаи қонунгузорӣ, баъзаи ҳуқуқӣ, иродаи сиёсӣ барои ҳамин равона карда шудааст ки дар мақоми олии намояндагии кишвар тамоми мардумоне ки ҳуқуқ ба интихоб кардан ва интихоб шуданро доранд иштирок кунанд ва бинанд ки дар ҳамин ҷо ман саҳм дорам, ё ба сифати номзадамро пешбарӣ кардам, ё худ номзад шудам интихоб шудам, ё интихоб нашудам, дафъаи дигар умед аст ки интихоб мешавам, ё аъзои ҳизби сиёсӣ ҳастам, ё ҳаводори ҳизби сиёсӣ ҳастам. Умуман ҳамин шахс бояд хушбин бошад. вақте ки ба мардум имконият дода шуд ки умуман ин моли мардум аст, ин ҳуқуқи мардум аст, ҳуқуқи табии мардум аст ки дар ташкил ва фаъолияти мақомоти давлатӣ, мақомоти ҳокимияти давлатӣ иштирок кунад, мо аз ин чиз бояд истифода барем. ҳар як имконияте ки қонуни ҳуқуқи конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон кафолат додааст, аз он бояд хушбин бошем, истифода кунем. ва он чизе ки муаллими муҳтарам мегӯянд, ҳозир зокирзода ҳамагӣ як номзад аст, номзад ба вакилии маҷлиси намояндагон. дар ягон ҷо ягон касро муаррифӣ накардааст ки ҳатто ӯ депутат мешавад ё не, ё аз раиси маҷлиси намояндагон пешакӣ ҳамчун раиси маҷлиси намояндагон муаррифӣ карданд ва васоити ахбори омма баромад. прессаи ба истилоҳ прессаи зард ё ки ягон ранги дигар дошта бошад, ман намедонам, ҳамон эълон мекунад ки ҳамин хел анъана омадааст, ҳамин бояд раис шавад. мумкин номзади пешбаришуда мо намедонем, масалан номзади пешбаришуда аз ҳавзаи якмандатӣ ҳастам, ман намедонам ки интихоб мешавам ё не. барои ҳамин пешакӣ эълон кардан ин ҳам як намуди чӣ мегӯянд, як намуди ҳангомасозӣ, як намуди нигилизм, як намуди нобоварӣ ба ҷамъият, нобоварӣ ба равандҳои сиёсӣ ва умуман нобоварӣ аз худи инсон аст. ҳамин нафар ки як матали хуб аст ки мегӯянд ки ба нафари бароси бисёртар дар миёни рӯзҳо аст, мегӯянд ки у оптимизма бывает самиштин, у оптимиста, а у пессимиста кашмаре. ҳамин хушбин бошӣ, хушбиниҳои ту амалӣ мешаванд. ташаккури зиёд. агар иҷозат бошад ман чизе бигӯям, ба он хотир ки мо воқеан ҳам саволи хеле зиёд дарёфт кардем аз хонандаҳои мо ва бисёр мехоҳем ки посухҳои ин саволҳо ҳарчи бештар ба саволдиҳандаҳошон бирасанд. ба ҳамон хотир хоҳиш мекунам ки кӯтоҳтар суҳбат кунед. масалан дар миёни онҳое ки дар миёни саволҳое ки ба мо расид ин аст, масалан фаъоли ҳуқуқ Стив Свердлов аз ҳамаи шумо мепурсад, чаро ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон, ҳизби асосии мухолифин дар кишвар, аз ширкат дар интихобот маҳрум аст ва шумо аз ин маҳрумияти онҳо ҳимоят мекунед? чунин ҳизб дар фазои сиёсии кишвар вуҷуд надорад. ин ташкилоти террористиву экстремистии ҳизби наҳзати ислом бо ҳалномаи суди олии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун ташкилоти террористӣ экстремистӣ эътироф шудагиаст ва дар фазои сиёсии кишвар чунин ҳизби сиёсӣ вуҷуд надорад. вақте ки мо ҳизби наҳзати ислом мегӯем, имрӯз фаъолияти ӯ дар ҷумҳурии тоҷикистон манъ карда шудааст, ҳолатҳои бениҳоят шадиди давраи аввали истиқлолият пеши назар меояд. шумо тасаввур кунед ки вақте ки мо нахустин маротиби истиқлолиятро ба даст овардем, ин истиқлолият худ ба худ ба вуҷуд наомад ва мушкилиҳои сангине ки дар ин давр ба вуҷуд омад, яке сабабҳои асосии он ҳамин наҳзати ислом буд ки барои вайрон кардани ҷомеаи шаҳрвандӣ бо саъю талош кард. имрӯз яке аз вазифаҳои муҳимтарине ки дар ҷумҳурии тоҷикистон аст, ин ба вуҷуд омадани сулҳ ва ваҳдат. ба ин суол бахтовар Сафарзода тоҷиҷои ҷавоб додам. ман суоли чун гуфтан суол зиёд дорем, суоли миъмадии мо ин аст ки бисёр хонандагони вебсайти Радиои Озодӣ нақши парлумонро дар мубориза бо бекорӣ суол карданд. лутфан ҳар яке шумо бигӯед ки оё ба таври ҷиддӣ, яъне воқеӣ, аз кадом роҳ мешавад бекориро дар кишвар аз байн бурд? Сама хазяй калонтарини иқтисодиёти миллӣ бо аст. Барои ҳамин дар стратегияи миллии рушд то давраи 2030 агар шумо стратегия бардоред, бо ҳарфҳои ғавс жирни шрифт қатӣ нависода шудааст, ки ҳамасола ҳукумат бояд 100,000 ҷойи корӣ таъсис кунад. 100,000 ҷойи корӣ. 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 100,000 ҷойи
این در استراتژی آمادگی است تا دوره سی هر سال ما کدام رو برای همین هم مدل‌های نو ما از مدل اگراری صنعتی و مدل صنعتی اگراری گذاشته ایم. یکی از مدل‌های اداره کنی اقتصادی این به ما امکانیت می‌دهد که ما جای کاری بیشتر تامین کنیم و در این برای جواب به این سوال 10 مینوت 20 مینوت کم است. یک روز ممکن جمع میشه اوید مقصد بازه حزب شما از کدام رو میتونید پیش از قانون‌ها در سوی اقتصادیات که انمین اینستوی نو تشکلش تامین کرده تونن ما فضای نو انسانالی باید تشکل دهیم وقتی که اونها موجودیت پیشه میکنن ما باید اونها آماده کنیم که در دیگر دولت وقتی که بخور مشغول میشوند به مشکلی ها دچار میشوند. سوالی ما که حزب شما باید جمله ما کدام رو میخواد بیکاری رو از بین ببره؟ بیکاری رو از من گفتم. خب تشکر سید جعفر از من برده نمیشه. ضمناً یک سوال در ادامه همین موضوع مولا رجب یک نفر با نام غریب محمد به ما نوشته است. طور نوشته است همین طور میخونم: چرا روز به روز قشاق‌تر و کمبغل‌تر میشویم و ترک وطن میکنیم؟ عیب در کیست یا چیست؟ یعنی در ما همین است که برنامه ما همین است که ما باید مردم رو با کار تامین کنیم. در برنامه ما در حالتی پس کردن انداز و پرداخت‌های اجتماعی و درست استفاده بردن ذخیره‌های طبیعی، دادن امتیازها به سرمایه‌گذاران و ساختن مکانیزم نوی اقتصادیات، یعنی فعالیتی زیر ساختارهای اقتصادی حکومت را در یک شکل باید در اساس امکانیت‌های راغون باید دیگر کنیم تا اینکه سرمایه‌گذار تاجر خب کارخانه زیادی بسازد و امکانی فایده گرفتن نداشته باشد. اما سرمایه گذاری خارجی دلسرد شده است. این شما بسیار خوب میدونید. خوب ببینید حقوق دارد دلسرد شود. نخواهید وطن ما است که با در نظر داشتی امکانیت‌های بودجه، یعنی قسم درآمدی بودجه، ما مجبور بودیم که بعضی اندازها و پرداخت‌ها را بلند کنیم. این چونی بعضی عهده‌داری‌ها در شرطنامه‌هایی که ما قرض گرفتیم، از جمله در بلند کردن نرخ برق برای دادن مثلا قرض بود و این همون سرمایه‌گذاران خارجی به ما در اونجا پیشکی گفته بودند در همون حالت به ما قرض میدن. یعنی در برنامه ما در همین حالت ما میتوانیم در حدود یک سال 5-6 میلیون جای کاری زیادتر کنیم، نه اینکه 1 میلیون یا 100,000 5-6 میلیون. با فکر شخصی من حزب کمونیست تاجیکستان این مسئله رو میگن که در برنامه جو کردگی بیش از اون ساختن کارخانه‌های صنعتی، یعنی کارخانه‌های خرد، یعنی در هماهنگسازی با دیگر دولت‌های اتحادی میگن که به ما نزدیک هستند که از قالب روسیه، یعنی جای کاری تامین کردن و فکرش از امکانیت هست و در دوره همین امکانیت رو باید کار کرد. اما در 28 سالی که شوروی از بین رفته است، روسیه به اقتصاد تاجیکستان اگر بجز از سمتوده سرمایه‌گذاری جدی نکرده است، شما از کجا این امیدوارتان است که روسیه میتواند کارخانه سازد؟ نه من گفتم روسیه کارخانه نسازد و میگه که در همبستگی اگر شده امکانیت پیدا شد، یک فضای اقتصادی اگر پیدا شود در دولت، چرا نه؟ می شود شاید نسبت به اینکه ما صاحبکاران دستگیری نمیکنیم، دستگیری دولتی کم است، من با گفتم که ممکن اون تغییرات و قانون و بودجتی که ما هر سال قبول میکنیم به مثال عادی در یکونیم سال اخیر بودجتمون سالی گذشته 23 میلیارد بود، سالی گذشته با نیم سالی ما با مبلغ 5 میلیارد سومونی سبکی اندازی گمرکی پیشنهاد کردیم برای صاحبکارا، برای رشد صاحبکاری، برای اون که مبلغ وارد شود از دیگر دولت‌ها در اینجا ما جای کاری تشکیل کنیم، اقتصادیات رشد کننده باشد، اقتصادیات استوار باشد. این چیزا ما باید دونیم. بعضی‌ها میگن که من سایه کشاورزی دستگیری نمی‌یابد، برای اون که بسیار بلوک سایه کشاورزی رشد چهاربرداری پرنده‌پروری رشد کنند، ما پور واردات محصولاتی که برای استحصالات است از انداز از برج گمرکی آزاد کرده است. اما در میان شرکت هایی که از انداز آزاد شده اند بیشتر شرکت های ویژه هستند، شرکت های نزدیک به حکومت هستند و شرکت های دیگری که کاری عملی میکنن اذیت میشوند. من یاد دارم اولین بابایف سابق رئیس حزب اصلاحات اقتصادی در یک مثال بسیار ساده گفتند از یک سامانی درآمدی که صاحبکار به دست می آورد 80 درمش به انداز و خرچهای دیگر می رود. 20 درم با 20 درم و نه رشد کرده میتواند نه پیش رفت. تغییر رو با بودجتی که هر سال قبول میشه در اونجا نام شرکت ها نیستند.
در اونجا سبکی با تمام صاحبکاران قبول کرده میشه. شما شرکت‌های عربی هم پارلمان از انداز آزاد میکنن. بعضی شرکت‌هایی که برای رشد ساحه‌ها برای هفته گذشته اون تغییرات با قانونگذاری جاری که قبول شده بود برای شفاف کردن استفاده بری برق بود. برای اینکه همون تجهیزات بیلینگی که وارد کرده می شود تلفات ما 19% از برق. حالا اینکه نرم‌هایی که قبول شده 9%، 10% برق تلفات زیاد شده است. برای بعضی شرکت‌هایی که شفافیت استفاده برق و غنی‌گردانی بودجه لازم هستند، اونها البته آدرس دستگیری می‌یابند. بیایید با این مسئله یک چکورتر نظر اندازیم. در دور شوروی تاجیکستان شورده از 2 میلیارد کیلووات انرژی می‌برد. در تاجیکستان 900 تا کارخانه صنعتی بود. چرا از 2 میلیارد کیلووات که اهالی تاجیکستان 24 ساعت تامین می‌شد. لیکن مسئله در چی؟ 900 تا کارخانه صنعتی 650 تاش خصوصی گردانده شده است تا امروز. از همین 650 تا همگی 50 تاش یا که از 1/13 قسمش از روی ساحش کار میکند. 600 تاش از روی ساحش کار نمیکند یا که همچون کارخانه برهم برده است. انا جای کار. یعنی یکی از پرابلم و مشکلات اقتصادی تاجیکستان این بی‌نظارت و غیر تعیینات اجتماعی آن خصوصی گردانی مالکیت دولتی است. این یک طرفش. دویم طرفش من دیروز هم گفتم امروز هم میگم که با مسئله چخیل اینجا رئیس حزب دموکرات گفت با تشکیل کردن در یک سال 100,000 جای کار یگان پرابلم حل نمیشه. ما اگر این مسئله رو جدی نگیریم بیایید 100,000 ما امروز در مهاجران مهنت 1.5 میلیون داریم، دیگر در جمهوری تاجیکستان اهالی با بلاغت رسیده از وی بالاش با 1.5 میلیونش بیکار است. اگر 100,000 جای کار تامین کنیم این با 30 سال در کار که همین 3 میلیون تامین کنیم. در 30 سال از جهت پرابلم و دموگرافی اهالی تاجیکستان 2 برابر زیاد میشه. از بس که 2%. با یک پرابلم هم به میان میآید که از این زیادتر جوری کن. اگر ما حاضر هر سال 300,000 400,000 جای کار پیدا کرده نتوانیم، مردم از منتظر شدن علاقه بیزار می شود. و خیلی که دیدید من همه وسایل اخبار آمده است در یک سال 2019 45,000 مردم تاجیکستان شهروندی روسیه قبول کردند. یا که در دوام از سال 92-93 تا امروزه 605,000 شهروند تاجیکستان شهروندی روسیه قبول کرد. در دوام 30 سال با 70% مردم تاجیکستان شهروند روسیه میشه. مکانیزم من اقتصاددانم و 2 تا نوع اقتصاد هستم. وقتی که ما رقم‌ها رو تکرار می‌کنیم باید رقم‌ها ریالی باشه. ما 3,300,000 اهالی از جهت اقتصادی فعال داریم. یعنی این اهالی است که سینش از 16 تا 58 زن و از 16 تا 63 مرد هستند. آخران رقم رسمی که علاقه اعلان شد 486,000 مهاجر مهنتی در روسیه داریم. میلیون نیست. این رقم‌های رسمی هستند که علاقه با ما فدراسیون رسمی تاجیکستان نه. بیاید من شما مکتوبی که آورده است من شما میتونم در پارلمان این چیز است. این یعنی اون 600-800 کارخانه که در دوره شوروی کار میکرد از جهت تکنولوژی و کارخانه کودک بودند. محصولاتی که در دوره شوروی ما استحصال میکردیم و تجهیزاتی که سال 50-20 سالگی بود و تجهیزات با اون محصولات رقابت‌پذیری که در دیگر مملکت‌ها خریداری شد ما استحصال کردن نمیتونیم. تکنولوژی نو وضعیت برای تکنولوژی نو وارد کردن مبلغ در کار است. اینوستیسیون در کار است. ما یکی بار وقتی که بودجه 15 ساله قبول کردیم حساب کردیم که برای عملی کردن استراتژی ملی رشد با ما 118 میلیارد دلار لازم است. این چیز رو حکومت میدونه در استراتژی آمادگی است. حتی ماتریس عملی کردن استراتژی ملی رشد با قدم به قدم ما چقدر همین چیزا رو چقدر حل میکنیم همش آماده شده است. در اینجا یک قضیه است. با کدام اصول ما این رو در عمل جاری میکنیم. این برنامه پیش از انتخاباتی ما
همین است که اصول هایی که اون مقصدی که ما داریم در عمل جاری کردن اون را در قانون باید جا کنیم. و شما یک سوال اگر این باشه شما همین برنامه که با چند سال مردم تاجیکستان را با کار تامین کرده است تا 2030 باید 1.5 میلیون جای کاری شود. هر سال 100,000. مسئله اول این است که حزب خلقی دموکراتیک توجیکستان با برنامه مشخصش که علاقه جای پنهانی نیست، برنامه دولت سازی حکومت جمهوری تاجیکستان است و برنامه عملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است، چون پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نامزد حزب خلقی دموکراتیک توجیکستان است و برنامه حزب خلقی دموکراتیک توجیکستان را عملی کرده ایستاده است. با این ما در دوره نوی رشد چهارم هدف استراتژی کشورمون رو اعلام کردیم که صنعتی کنونی با سرعت کشور است و همزمان رشد کردن شغل پرمحصول است. رشد شغل پرمحصول محض از صنعتی کنونی با سرعت کشور برمیآید. برای چی تو این دور ما شاید با سوال شود که برای چی تو این دور صنعتی کنونی با سرعت کشور رو هدف استراتژی اعلام نکردیم؟ چون که از لحاظ اینفراستراکتور امکانیت نبود. وقتی که ما میدونیم، وقتی که معلم رحمت الله ظاهری سخن میگن، ما از پی تامین برق تاجیکستان نبودیم. زنجیره یگانه آسیای مرکزی در دوره معین از جانب ازبکستان، از ترکمنستان، تاجیکستان با ازبکستان من یکدیگر رو تامین کرده میستادیم. ما از فکر تامین برق نبودیم، از فکر تامین امنیت عضوقواری ما نبودیم، چون که 15 جمهوری دیگر در سرباری خود داشتن گندم به تاجیکستان میفرستند، تاجیکستان پخته را به دیگر دولت میفرستاد. از پی یعنی یک دولت دیگر دولت بودیم. ما دولت مستقلی امروزه ما رو وادار میکند که از همه پهلوها ما امنیت استقلالیت هر یک پهلو رو علاوه تامین کرده توانیم. از این رو صنعتی کنونی با صورت کشور در اون زمینه برمیاد که ما اکنون با استقلالیت انرژتیکی دست یافته ایستاده ایم. عذرم تا آخر دست نیافته ایم، چون که از لحاظ تامینات اهالی دست یافته ایم، لیکن اون قدر کیلووات ساعتی که با حضور و بے برکشی که داشته باشیم که زوادهای کلان، فابریکاهای کلان عمل کند، چونین نداریم. امروز پگاه با استفاده دادن دومین چرخه نیروگاه برق آبی راغون هم کیلووات ساعت برزیاد استحصال می شود، هم کار نورک و سنگتوده یک و سنگتوده دو و بویغازی و دیگر سربند و دیگر نیروگاه برقی آبی سبک می شود. با سبک شدن ما تامین صنعتی کنونی رو تامین کرده می توانیم و برق برزیاد رو به دولت های همسایه که چشم چهار انتظارن که کی برق زیادتی رو ما با اونها فروخته می توانیم، امکانیت پیدا میکنیم، میفروشیم و با همین استقلالیت اقتصادی ما رو در مجموع تامین کرده می توانیم. از این لحاظ او رقم هایی که معلوم 1.5 میلیون مهاجر در بیرون از کشور میگن، این به حقیقت واقعی تماما سازگار نیست. رسما ما 486,000 مهاجر مهنتی، این با شمول هم قزاقستان، هم نفران 10 گانه و 100 گانه در کره جنوبی، هم در فدراسیون روسیه، هم در کانادا، با تمام آنها ما 486,000 مهاجر داریم. بله، ببینید بیایید حالا دیگر سر یک سوال بحث زیاد ادامه ندیم. واقعا ما تقریبا 20 دقیقه دیگر داریم. من واقعا هم از این صحبت خیلی راضی هستم، از اون نظر که شما آماده هستید به همه سوال ها پاسخ بدهید. یک سوال دیگر داشتیم درباره یورازیس. مولا رجب، مهاجران البته خیلی سوالهای زیاد ارسال کردند و ما چند سوال رو اینجا یک میکنیم. کی تاجیکستان به عضویت اتحاد اقتصادی اوراسیا داخل می شود؟ یک نفر میپرسد آیا اعضای حکومت نمیفهمند که این به منفعت مهاجران است، چون که از کار و درآمد آنها اقتصادی تاجیکستان هم فایده میبیند؟ همطور وقتی که ما وقتی یورازیس میگوییم ما داخل شدن هستیم، تاجیکستان رو میخواهیم، لیکن ما در کدام زمینه به همین تشکیلات وارد میشویم. یعنی ما وقتی که ما وارد میشویم منفعت‌هایی که ما میخواهیم، مثلا آنچه که اینجا گفتن که منفعت اقتصادی خود را ما در همین یورازیس عملی کرده میتوانیم یا که نمیتوانیم. لیکن امروزه وضع امروزی هم اقتصادی که ما در آن هستیم، ما باید بعضی مسائل رو در داخل تاجیکستان حل و فصل کنیم. چیزی که در اینجا گفتن مسئله باور رساندن نیروی برق آبی راغون، وقتی که وارد میکنیم اقتصادیات به زمینه پیدا میشود که اقتصادیات واقعی ترقی کنه. وقتی ما مثال قرقیزستان دیدی ایستادیم که در کدام سطح است، فقط مسئله حمله شدن با یورازیس، فقط مسئله حل کردن مهاجرتی مهنتی که بررسی کردن نکنیم. دیگر مسئله های هستند که اون رو باید تو تاجیکستان از نقطه نظری منفعتی خودش باید که اون رو حل کنند. مثلا راضی که خودش رو دیگر تجربی تلخی دیگر همسایه های رسولیکای همسایه ما باید که تکرار نکنیم. داخل شدن با یورازیس ببینید امروز یک سوال بسیار جدی است، بسیار مشکلات سخت است.
барои чӣ? барои ин ки мо ҳоло аниқ намедонем ки ворид шудан дар натиҷа ба мо чӣ мушкилото меорад. чунки мушкилото мебинем ки чӣ бигем як баъзе мушкилото дар Қирғизистон, Беларусия, Қазоқистон мебинем. Неки новобаста аз ин бояд бо дар назардошти ҳамун мушкилотҳо, бо дар назардошти ҳадафҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, манфиатҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дар ҳамун шартнома дард шавад ва бояд ворид шавем. Чунки проблемаи номери як амният аст. амнияти моро ки метиҳад? Америка наметиҳад. амнияти моро 201 дивизия анамиҷа метиҳад. вагар не ҳами Афғонистон ҳамин як 4 толиб дуромада и армияи мо мебахшад барои тартиботи дурун аст. армияи мо барои қатъи толиби игил ҷанг карда қувват надорем. толиб ва игил Турчия, Турко, Эрон, Россия се давлат қатъи ҷанг кард, чанд сол зуршон нарасид. зур мо ба оно мерасад. яъне ки агар ҳузури Русия дар инҷа набошад, ба ҳамин об мебахшен дар рӯшон ҳамун дайрора саг мегзарад, шикам биштар намешавад. тозонора нест 50 сантиметраи об. дигар ки иқа мушкилото аз унҷа мешавад. ин як дигар не хуб мегзарем дигар масъала. хуб зина қати бизгарем. раст мамараҷаб. хуб галуи бад нестим ҷураҷон. дигарш ки масъалаи муҳоҷири миннатӣ албатта шаҳрвандои ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дар ҳолати ворид шудан муаффиятҳои онҳо бештар ҳимоя мешавад. онҳо бештар пул ба Тоҷикистон ворид мекунанд. шароити кории онҳо хубтар мешавад. дар дунё дигар давлате нест ки муҳоҷири моро ҳамихе бевиза қабул кунад ва тамоми ҷиноятҳоро масалан содир кунад. бо мо бирем бо биёремшун. хеле давлат оли даст ҳеҷ хел ҳуҷ накардааст ба мора. мо ҳамақати виза мерем. дигар ин ки муҳоҷири миннатӣ пулша ҳамунҷа мустақим дар даруни буҷаи Тоҷикистон роӣ намекунад. пулша ба фарзанду наздикош роӣ мекунад. не ки ҳукуматам дар муқобили ҳамин низоми давлатдорӣ дорад ки ҳамин пули вай ҳамута омада дар дасти занаш мерасад. дигар ин ки тамоми молу амволу хонаву дар гову гӯшалаи вара ҳамин ҳукумат ҳамин милиса нигоҳ мекунад дохил. анамиам хизмати давлат аст. бигем агар ҳамин ҳукумат барои муҳоҷира ҳечи накардааст, ин бисёр нодуруст аст. дуруст аст шаҳрвандони мо аст, дуруст аст мушкилот аст, лекин ҳамин касофати давраи гузариш ҳам ҷанги шаҳрвандӣ аст. дар ҳақиқати ягон ҷои шак нест. ин салоҳияти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. ба ҳамед ягон кас дигар нашавад. ягон кас ин масъаларо ҳал намекунад. иттиҳоди иқтисодии Авроосиё як лоиҳаи прӯжаи проекти бузург аст ки чанд давлатҳоро дар бар мегирад ва гирифтанӣ ҳам ҳаст. аммо мавқеи расмии ҷумҳурии Тоҷикистон чунин аст ки мо пеш аз ҳама бояд тамоми падидаҳое ки ба ин ё он самт ҷумҳурии Тоҷикистон фаро мегирад, мардуми шарифи кишварро фаро гирифта метавонад, аз ғалбери манфиатҳои миллӣ безем. манфиати миллӣ, амнияти миллӣ, манфиатҳои иқтисодиву иҷтимоиву амниятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мадди аввал меистад. ва дар омади гап як гӯям ки умуман қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон аз имконияти мудофиавии кишварамон ба сарбаландӣ баромада метавонад. мо ин иқтидорро дорем. дар омади гап мегӯям иқтидори мудофиавии кишвар басанда ҳаст мекунад. мо ба умеди ягон каси дигар ҳам шуда наметавонем, чунки ба умед ҳам шавем, ин боз як нозукии дигар аз ҷониби давлати дигар шуданаш мумкин аст. масъалаҳои манфиати миллиро бошад ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон меомӯзад шарту шароитҳои ворид шудан ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиёро пешниҳод мекунад. агар пазируфта шавад, ҷумҳурии Тоҷикистон ба иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ворид мешавад. агар не, ҷумҳурии Тоҷикистон ҷумҳурии мустақил аст, соҳибихтиёр аст, сиёсати дохиливу хориҷии кишварашро худаш мустақилона муайян мекунад. дохил шудан ба ин созмон ду ҷабҳа дорад. ҷабҳаи сиёсӣ. бародарони рус мо одат кардаем дар як мамлакати калон зиндагӣ мекардем. онҳо бародари калон буданд. онҳо ҳадафҳои сиёсии худро доранд. мо ҳам ҳадафҳои сиёсии худро дорем. ба фикри ман мо бояд ҳадафҳои сиёсӣ бошад дар он ки мо бояд шарики баробар бошем. бародари калон набошад дар ин иттиҳод. мо баробар ба он ҷо ворид шудаам дар кор. ин тарафи сиёсиш. тарафи иқтисодиш бисёриҳо дар ҳамон восита ахбор ҳама иқтисоддон аст мевояд забон чи аст мевояд хафа кардан инсанишкас ҳисоби китоб кардан наметавонанд. доимо доду фарёд мекунанд ки мо чӣ манфиат дорем, ҳисоб накардан манфиатҳои. як мисоли оддӣ ҳазор ба худои шукр муносибатҳои ду давлат Ӯзбекистон ва Тоҷикистон беҳтар шуд.
میدونید چقدر قضیه و پروبلم پیدا شد در اقتصادیات ملی هر دو مملکت. حتی ما اگر دایتون باشد سازشنامه دو طرفه به تغییرات وارد کردیم. حکومت ازبکستان 27 نمود مالی که با ما وارد می شود و ما 27 نمود مالی که با آنها وارد می شود با قرار حکومت تصدیق کرده با این سازشنامه علاوه داخل کردن که در حالت وارد شدن مال ها آنها با ارزش از اندیش علاوه شده و باج گمرکی بسته می شود. با همین امنیت اقتصادی رو ما تامین کردیم هر دو دولت. انا تصور کنید که اگر اعضای وای سازمان شویم صدها هزار مالی که میبینن در ما چقدر قضیه پیدا می شود. این رو حساب کتاب کردن لازم است. ما طرفداری هستیم که ما با اونجا داخل شویم در حالت تامین امنیت اقتصادی و تامین امنیت سیاسی. سوالی می‌بریم از خواننده این است که نظر شما به خصوصی گردانی تلک و روغن و برق تاجیک چیست؟ آیا در این حالت باز هم فایده به گروه‌های نزدیک به حکومت نیست؟ تجربه در دنیا خصوصی‌گردانی یا اینکه فروختن اکسیو. ما مثال میاریم ایران. خب زیاده از 45 کمپانی‌های کلانترین دنیای اروپا و دیگر در اونجا سهمیه دارند. یکی از سبب‌هایی که امریکا ایران بمباران نکرد همون منفعت میلیاردرها بودن. اونا نموندن گفتن اگر راکت تطاووسی که اونجا ما میلیون دلار میلیارد فایده میبینیم. ما وقتی که ما همه روغن نمیفروشیم همه تلکا را نمیفروشیم یک قسمی او را برای اون میفروشیم که هم دیگر انفراستراکچور را ما بسازیم. دیگری که وقتی که مملکت هایی که در پالیتیکای دنیا دست دارن قدرت دارن نفوذ دارن اونا هم اگر در اینجا حصه گذار باشند برای پیشبرد سیاست امنیت و دیگر امکانات های اقتصادی ما زمینه ها و امکانات ها پیدا می شود. وقتی که من همه وقت پیشنهاد کردم که بیایید نباشد روغن سازمان سهمیه کنیم سهمیه گذاری و اینا مقرر کنیم شورای دیرکتران را سهمیهش مقرر کنیم همه وقتی قانونی میشه. لیکن من در دوام 12 سال است که پول جمع کردیم قریب 1 میلیارد سومانی با سومانی کردیم. این پول در هوا پرواز دارد. اگه میگوییم که استفاده شده از دیگه استفاده است لیکن 12 سال باز یگان سهمیه خریدگار یک تیم فایده رو که دیگه ندیده است غیر از یک گروه علاقه دارد. برای همین آن چیزی که اینجا گفته شد که من نیگلیس یا دیگه از من اپتیمیسترین آدم در جمهوری نیست لیکن نیگلیزم نباشد جامعه پیش نمی رود. این رقابت است. به رقابت پیش رفته نمیشه. مسئله در آن می باشد که از همین مثال خصوصی گردانی چند شماره سهمیه ها سهمیه گذارها چه کدام درجه زیاد باشد و کنترل پاکت عکسی میگن به در دست کی وارد می شود آینده هم روغن هم کمپانی آلومینی تاجیکستان تقدیرش از همین وابسته می شود. قرار قبول شده است. سهمیه گذاری علاقه 2008-2009 به میان آمد لیکن این مسئله زیر نظارت گرفتن در کار لیکن برای زیر نظارت گرفتن پارلمانت تاجیکستان قدرتش نمیرسد. سخن سری خصوصی گردانی نیروگاه برق آبی روغن و شرکت تلکو نمی رود. سخن سری اون می رود که از لحاظ حقوقی همین مثلا نیروگاه برق آبی روغن یک کمپلکسی ایموشنی کمپلکسی یعنی کمپلکسی اموالی است. بغیر از اونی که نیروگاه برق آبی روغن است در ترکیب او صدها کارخانه های خردی است که پودرتچی های علایده است که پهلوی علایده کار رو انجام میرسونند. مثلا با یک تونل یک کارخانه وابسته است یک پودرتچی وابسته است با آوردن مال و اشیا دسترسانی اون خدمت رسانی ها مجموعی مثلا نقلیاتی وابسته هستند. بسیاری کارها رو بعد به انجام رسیدش علاقه به همین کمپلکسی اموالی نودرکار میشوند. مثلا ما اکنون اینجا وقت زیاد لازم است که تمام او مکانیزمی با استفاده بردن روغن ما شرطیم اگر از نصف زیادی تونل هایی که حاضر کنده استفاده بعد پورا با استفاده دادن نیروگاه برق آبی روغن همون تگی آب میمونند بی فایده میمونند. یعنی اونها در روند ساختمان ضرور بودند و در همین روند بغیر از اونی که سهمیه ها با مردم کشور به فروش برآورده شدند و مردم کشور می توانند سهام باشند در نیروگاه برق آبی روغن این چونین کمپلکسی اموالی نیروگاه برق آبی روغن رو از همین کمپلکس جدا کرده فروختن با منفعت کار است که در همین روند
қатъияте ки хусусигардонии нерӯи барқи оби роғунро манъ мекунад дар қонуни ҷумҳурии Tojikiston дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ, ҳамин зарур ки ба қонунгузорӣ тағйирот ворид карда шавад. ин дасти осонтар кардани сохтмони нерӯгоҳи барқи оби роғун ва минбаъда фаъолияти пурсамари ӯро осонтар мекунад. ман фикр мекунам ки танҳо мушкил дар тамоми ҳамин барномаҳо ва ташаббусҳо ин аст ки шаффофият вуҷуд надорад ва воқеан ҳам на матбуот на ҷомеа дар бораи тамоми ана ҳамин ҷараёнҳое ки ҳоло шумо гуфтед иттилои комил ва ҳамаҷониба надоранд. бо иҷозати шумо ман воқеан ҳам аз ҳамаи шумо сипосгузор ҳастам. дар ҳамин ҷо мунозираи пеш аз интихоботи аввалини мо бо ширкати раҳбарону фаъолони ҳизбҳои сиёсӣ ба анҷом мерасад. то интихобот каме бештар аз як моҳи дигар мемонад. тамошобинони арҷманд пурсишҳои худро ба номзадҳои ҳизбҳои сиёсӣ бифиристед ва мо онҳоро ҳатман дар нишастҳои баъдӣ матраҳ хоҳем кард. ташаккур ба меҳмонҳо. ин радиои озодӣ буд.